Убакыт деген учкан куш дейт. Мына ушунун атасы бышты кезинде мидин койдук эле бең, Азыр ушул кунан болуп мидин бүгүн үйрөтүп алыптыр. Мен чабып жүргөн менин суратым баласы ушул. Кунан. Туулгандан бери бирок мен кардармын. Бастырчы мидиң бир-эки. Bunun atası pıştı gezinde ap gelip koygamız bir kökbeyesine. Mende uşunun şerigi var. İki var vaçı. Biri okuldan beste tınçıdı. Biri uşunday. Birok tüsü menki jerde olup kaldı da. Jerde başka oldu. Sonunlu üretip alıptır. Midin kıyalı kors tabularının kurulda turabı. Birok bunday birinci bir 5 minutga tanışasında kurulday öğret. Bozbeyinin balası dem жетилип кетти. Нак сур болот экен да бу. Ne suçu? Birisi bunu. No.